Assalamu alaikum musulман bir туғандар, сіздермен базар қалар. Бүгін 5 апрель туғандар, рубль курс бағаларын көрсетіп береміз. Бізмен болып лайк басып, қолдап тұрыңыздар. Обмен валютада рубль 97 екен қырғыз елім. Бірден өтті рубль. Мадина, Бишкектебіз, Мадина сауда борборынан көрсетеміз. Лайк басып, қолдап тұрыңыздар туғандар бізді мына. Рубль 97 сатылышы 1050-ден, жана жақсы түшпей қалды. Мына Эко Ислам банк қырғыз елім. Бұл жерде рубль 99 сатылышы 1010-дан сатып жатады. Бишкек шаарында. Жалабатта рубль бірден өтіп кетті, бұл жерде болса андай емес екен. Банк Азияда да рубль 99-дан сатыштады. 1090-дан 5 комментарий айтайын. Доскридо банкта рубль бирок көтөрүлүп тур. Бир болгонуга элдин баары ушул банкта кыргыз элим бирден алып 1070-тен саттат. Лайк менен колдоп туруңуздар туугандар. Ораза күндө бири-бирибизге пардешка берип, иншаллах жакшы ой пикирлер калтырып комментарийге да. Кечинде да дагы тартабыз, кечинде рубль көтөрүлүп атат кыргыз элим. Капитал банк. Birden rubl көргөнүңүздөрдө.